za 2000. godinu je sarajevski željezničar koji je danas na svom stadionu savladao Brotnju iz Čitluka sa 3:1. Kapiten sarajevskih plavi, Dželaludin Muharemović, je po završetku utakmice primio pobjednički pehar iz ruku predsjednika Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Jusufa Pušine. Na konačnu radost su podijelili sa svojim navijačima, kojih je danas bilo oko 5000 na Grbavici. Iako su oba tima u ovaj susret ušla osjetno oslabljena, željezničar bez Guše i Muratovića, a Čitlučani bez Enesa Mešanovića i Juričića, gledalci su vidjeli zanimljivu utakmicu. Domaći su prvi došli u priliku u 5. minuti, kada je Muharemović u izglednoj situaciji šutirao iz voleja neprecizno. Gosti su tek u 10. minuti iz slobodnog udarca zaprijetili Kružiku. Odlično je šutirao Sablić. Sve do 24. minute igralo se između dva 16-terca, kada Zubanović ne koristi odlično dodavanje Nermina Šabića. 2 minuta kasnije Joldić odlično asistira za Muharemovića, ali ni on ne pogađa mrežu sigurnog Đidića. Par trenutaka kasnije Sablić je pokazao da je odličan šuter. Snažan udarac sa preko 40 metara prohujao je pored stative Kružika. Kada se najmanje očekivalo, željezničar je došao u vodstvo. Šabić je centrirao iz kornera, u gužvi je najspretniji Žerić 1:0. Bio je to rezultat prvog poluvremena, a u drugom još bolja igra tima sa Grbavice. Gosti su ipak imali priliku za poravnanje u 57. minuti preko mladog Jolića, koji dobro šutira sa 20 metara. 5 minuta zatim Šabić šalje odličnu dubinsku loptu za svog kapitena Muharemovića, koji rutinirano matira nemoćnog Đidića 2:0. Oduševljenje domaćih navijača još se nije ni stišalo, a na semaforu je promijenjen rezultat. Akciju ponovo započinje najbolji pojedinac meča Nermin Šabić, što na kraju efektnim pogodkom zaključuje Adžemu u 66. minuti. Do kraja utakmice nekoliko prilika na obje strane nisu iskorištene, a u sudijskom vremenu Čitlučani su uspjeli postići počasni gol preko Medića, nakon što je iz slobodnog udarca šutirao Sablić. Kružik odbranio, ali i ispustio loptu, što kažnjava napadač Čitlučana i postavlja konačan rezultat utakmice željezničar Brotnjo 3:1.